dovurana noraha karitsi naza ukiniha. Watukufu mtwanza ndo litsakuyu ntikanzani bire harima lijimbo lino lahe mzee wa hangu mtukufu, l'un des grands chanteurs wa hensi hatu ekakati wa handange wabili Maître Ize, mzee wa hatu Maître Ize, mnezi Mungu ya muhifadhi bana jundrawo, mnezi Mungu ya mnike sante. Mzee Maître Ize ya la ya harimo mtukufu wa ikoni. Watukufu mesaji ngani mtendo ni mkanize salamu za Kiislamu nyoti pia heni mwana mkomoro wana jundrawo, mnezi Mungu ya mnike rehma, ya mnike resiti njema, ya mnike maisha mema, ya mnike surtout ye sante. Insha Allahu heze baraka za mnezi Mungu ne mitume ne malaika. Watukufu ye message ya ndani joja nibire banu nganjo tende nitose le nouveau commandant du groupement de la gendarmerie de Ngazija, Lukman Azali. Demana wahe président Lukman Azali. Qui est vraiment Lukman Azali watukufu? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Question que mimi nganji pose, mimi négociateur chanda mi le pose. Est-ce que Lukman Azali, est-ce que à l'avenir, est-ce qu'en 2029 sambaba hahe al-Imam Azali et ça ya jo rohar mayezi et kangu jo roha parce que jo kiri endeleye ijo kiri ha sheswa shanzuani wamnike yezi ijo kiri sha. Est-ce qu'en 2029 est-ce que il que c'est pas comment parce que mimi wanrudo kanti we angalia l'avenir tena wanrudo pash à l'avenir. Est-ce que manawa Azali, Lukman Azali, le nouveau commandant du groupement de la gendarmerie en Ngazija, harima chez Ngazija, est-ce que Maoudou ijokiria rege placé mbabahaye? Est-ce que Jokiria a succédé son père al-Imam Azali? Est-ce que Jokiria fanya hamadenti ya Tchadi ye président ya karmenti ya Tchadi Idriss Déby ya fanya plus de 30 ans à Kamili harmenti ya Tchadi 30 ans à Kamili et mana hahe Mahamad Idriss Déby ya comme succès d'engasina 2 ans ya comme succès de mbaba hahe au Tchadi. Est-ce que Maoudou parce que emanawa Idriss Déby Mahamad Idriss Déby ola jaishi ola militaire bahe mbaba hahe hatoka militaire bahe Idriss Déby. Donc est-ce que Maoudou 2029 ou 2030 ngarchamba à l'avenir batukufu, est-ce que Lukman Azali, est-ce que Gujo succède Ngejo Kiri, est-ce que le Jokarge place Mbaba Maoudou? Il y a question comme négociateur, je me penche à l'avenir batukufu. Il y a des messages à Dani Jenim Tosen ni me rendre un grand hommage à Lukman Azali, président de Manawahi, président Wahi Daoula. Un grand bravo. Message avec batukufu. Garjo hujari Rone Seka osukwa jana ya président Wahi Daoula al-Imam Azali hesa hapashi arango sukwa jana hakaenda harmayensi ya Afrique du Sud yende harmaye sommet ya Hebrix. Des sommets à Hebrix. Et nous sommes d'ailleurs. C'est quel sommet et sommet il fait en Afrique du Sud yandi sarangu le jana le 23 hundra le 24. Et nous sommes d'ailleurs. Et si et manara bala zabarindri. Pourquoi le président wa Daoula, président de l'Union africaine, y a qu'à un sommet, y a Hebrix, Afrique du Sud, zabarindri. Quel est notre pari hensi ya hatu? Y a une sommet d'ailleurs. Il y a des questions qu'on dit ni poser au batukufu kaya al-Imam Azali mumono sukajana kakenda yiho habale délégation ha mumono no batukufu ukamitsudo hamba kazi déplacement za président ndao ze réunion ndao bala ze réunion zila wandwa hezo se babwa harima ze réseaux sociaux watungo kantswe panu hansi watungo deya watungo de président wandwa hedawla mabajani ukaya Azali ngutso dulmayensi Azali ngutso renga ima pesa ya hedawla ye voyage mtoshe ulaba ze déplacement za Azali zila katuto wa mapesa ya hedawla ilatima pesa hensi ulado mlalikiwo ilande invitation uandwa inviteo doa towe mapesa njajo hamba botswala kange nge president wa l'Union africaine ya l'Union africaine ondwa tsungo finance pia ze déplacement za Azali pia l'Union africaine ondwa tsungo finance
Sinema pesa huwa na Komori. Ha? Sinema pesa liwa harama trezor publiki. Ha? Ya sécurité ya haya tena de sécurité tide polisi ya Komori haule za sécurité wa Komori. Non. Ouambirilia we makatiano jusqu'à février 2024 ivano ouambirilia wo c'est l'unité africaine. C'est l'unité africaine. Et quand ça va l'unité africaine abondo de jaishi la l'union africaine. Haou des agents sécurité wa l'union africaine. Wondo apirilia wo azale makatiano. Izona mdo juwa ba Komori. Parce que njoke majindu ya pe walo harma zile réseaux sociaux walo bana tungo panu hanti izo kwa tuzijwa izo. Parce que kwa tufanya recherche wado juwa. Shango banu ba sosudo poinda ba hiwe we kanti we rengwa matarau we kanti we dawanru, hein? Basi shabana kwa tufuye dans les livres kwa tufuya rimwe zenti kwa tuangalia izo kwa tutaha. Yonde mana kamisu nambo kakanjo banu mimi négociateur ya boti twaliandro tsangaliandro ti vérifier, hein? Ti observe ti taha ngeti jabanu. Yonde hela hangu ngamona uka izo namba unga heni tsana jabanu ezinji izo ntungo hamba zoto huja ezinji. Njomnikani exemple ba Komori. Ngasina 4-5 mois banu njambo ka le nouveau ministre de l'énergie de l'hydrocarbure Ahmada Musa Ahmada ya lahara mwam tukufu wa Fumbuni Gombe. Ngasina 4-5 mois banu tizambo kaya ngujonomewa ngasina 4-5 mois banu oka Holandi aka bras droiti wa mzee wa hatu Mamadou Mohamed Ali Swali Mamadou. Holandi dernier droiti wa hai, c'est le dernier show wenji wa hao esa wangara azali bahiba doro ha delegation yenda Fumbuni yenda we wetsaha wenda we esa wakatsambu mbu ministre hula armo mtukufa Fumbuni wamnome wakatsaha badoro ha delegation bit salama yenda yiho halafo mji emadwamana waho mji wambokaya singaranzao abi Ahmada Musa singaranzao abi wende rimona umafaka no mji unu wende rimona okaya yehanziwa no mji unu wa Fumbuni tizamba rima 4-5 mois tizamba sasa ni sio huja tunakazamba mzeula tuanja dise kofia hani on hakanti hande yata hakanti no nikalia négociateur wena nrabo izo ntujo zungunda huiza information ezo abangu jukamba mzeula ba ikabila tobe hanywa abasangu jokamba yende manambo kabatufu ekati jabanu yabontu jana benrabo yombe bantu judo samba yende mana kamisu nambo kakandro ngoyo mika alezi mika très à l'aise ngone mika très posé parce que emanana namba kanga mi alezi posé dabokanga njuka parce que nje anamweza kweli je dis la vérité. Donc ntina tamba obstacle hate juntabisha njoka na harara njoka mhara no batukufu iyo de message ya vili watukufu ngantsonjia rani jaje message ndani ngananzo ni shukurie wanama mwanama mtukufu Hamada Mbaye l'un lieutenant walone communication ya président Azali manama mtukufu Hamada Mbaye bati monosu kwa janarma l'aéroport ya hahaya yende kinawa kabahize presa wa hidaula na manji harma batukufu mjie harma zemedia ngamjo wana manama mtukufu Hamada Mbaye hahimiyabo hanikom hono al-Imam Azali hamnikom hono yabo hata hadisiye naye haime hadisene yabo. Un grand bravo manama mtukufu Hamada Mbaye. Félicitations manama mtukufu Hamada Mbaye, vraiment un grand félicitations manama mtukufu Hamada Mbaye. Ngono izoni zoranza uba Hamada banungaranza urdo avancer ritike Hamada majundura periano ritike Hamada wa salama mwana mtukufu le grand général Tiram Lilian Komoko salama na zondelei manama mtukufu Ali Ibrahim salama na zimwendeleni manama mtukufu president wa RDDC Fakihim Radabi salama na zondelei. Ngono izoni zoranzao banu izoni zoranzo manama mtukufu Hamada Mbaye. Un grand bravo ba Hamada, un grand bravo ba Hamada. Ngono izindi zoranzao bangasi banu ridunga ze fikra za president wa hidaula ngasi derrière rima encourager rima accompagner. Ngono jusqu'à 2029 rima accompagner rima ze projet ya zitanzia nirtungo ziona ze projet ba Komori
zindi zoranzao. Un grand bravo nganrejetena, un grand bravo à mon frère de sang, à Madame Baye. À Madame Baye. Voilà. Ngarinjar moi message ndani tizambo kangajo jantose, nganjo jantose Lukman Azali. Un grand bravo à Lukman Azali. Un grand bravo à Lukman Azali batukufu. Voilà, un grand bravo. Na tsananga ni mtoso hakada bilisena. Ngani mtoso hakada rarutsena à Lukman Azali. Salama madame tukufu Abdou Chami. Salama le grand notable, l'un des grands notables jana muona ye notification ya rohaba tukufu kaya Lukman et mwana wa président Lukman Azali hanikiwa ye titre en tant que commandant des commandés des groupements ya he gendarmerie harma chez Shangazija gamjao ka handri haka chef wa he escadron Lukman Azali haka yende chef wa he escadron osukwa jana tizamba baroha notification ka basa yende commandant wa he groupement de la gendarmerie de Ngasija. Un grand bravo. Gary Johnson Sipia ou que Lukman Azali c'est quelqu'un qui est très discret. Lukmani, il est très discret. Nous demandons réseau et j'affiche. Nous demandons meeting et j'affiche. Nous demandons réunion vanu. Zero réunion si fait beti salama. Ah, hawarma harma soyomani. Nous demandons baba han. Comme japor mona Lukmani hata, il est très discret. Harma poste ya polisi harma mji suwa mbeni suwa fumbuni suwa mitsamihuli suwa ikoni kamjaporo mona harma posto ya polisi au ya gendarmerie kamjaporo mona harma mahala balo intervention mumone yabo. Il est très discret Lukman Azali kamjaporo mona shani do mona mbaba ndo bazima bahi baba hando bazima basi desa balo défilé national le 6 juillet desa rakarenga indépendance ya hatu le 6 juillet ni muna yabo haruma ye défilé ni muna yabo dabo basi haumra nabo suke ndadungo na Lukman baba hanu abona je moni que c'est un homme très discret parce que Lukmani le jeune Lukman Azali et ça hele wensi ile et ça ramwensi ila et ça ngujwensi ila ukiantia hatu c'est pas il a tintia facile parce que ngujwando ngamisuri kangu zijondo ka yensinu inuti mbi ngabo wandu wa hatwari ngabo wandu wa peu ngabo wandu wa peu ngabo wandu alona rohombi yonde mana kanga misuri ka Lukman il est très discret ngujwa yensi yonde mana heda sikade mwana hahe wana wa heprezo wa heda ula duwada hikaka nika dum mwane ye jafisha harma ze réseaux sociaux hauze media ndaidahi salamu na mtukufu Ibrahima mana mtukufu Yunusa mashuhuli nani mana mtukufu mana mtukufu Dawai Naumani salama na zimodele Zaina manama Zaini bahi tsono banu Zaini salama na zimodele watukufu Husaini Saidi salama na zimodele Nabil Salimu salama na zimodele ngono hizo kamja promona Lukmani namzijue na tena namzijue bakomorika Lukman Azali oimra kasoma sortunda hunu Faransa gasina même pas si mwa banu handri haha ka hunu haruma hunu wandadungo some siwa le jaishi hunu sensi somo gasina même pas de mwa banu bahimba bahahe al-Imam Azali dena madame première mzazahahe madame Ambari nezimgu ya wahensina mo ya wanike sante bahi wajahunu waka wone mana ha Lukman ya wanuke diplôme wakaja warenge diplôme hunu Paris gasina même pas de mois msiduaze ka wakahunu Lukman ka hunu msiduaze hakahunu mbaba hahe president wa Daula Azali mzaza hahe madame Ambari wakahunu bakomori mziono bahivala hakajani kiwa diplôme de diplôme hunu sensiri Buna mjoka les échelons zahimana wa he president wa he Daula Lukman Azali ngatuna no he ambabi so la handri haka chef wa he escadron tuwa basa hani kwa titre abatio hani kwa titre kaya aba hani commander le groupement de la gendarmerie nationale da yende commande basa e maudu ngatuka Lukman abatse na maudu est-ce que maudu jokiri yani kiwa l'état-major maudu c'est possible. Gazo hucha. Bueno.
Est-ce que Maoudi Djokiri, yani ya ringe place ya il se fait djihadi en tant que l'état-major, l'état-major Djokiri. Ils ont des échelons zilindao Lukman Azali. Ils ont des zilindao. Ngamto ziona. Ils ont des zilindao, ils ont des johucha. Donc Lukman Azali olamri asoma. Uka mbaba hahe yihanzona hahe Azali. Azali ole hanzona hahe. Azali hangelo na hewa somo onti pia. Mono le conseiller principal wa hahe Nour El Fatou. Olamri asoma norondo. Olamri asoma ndogo ya économie surtout. Ils ont comme si jwa et ça hakasoma surtout aux États-Unis. Lukman Azali. Olamri asoma. Nour El Fatou. Très intelligent, très brillant. Ils ont payé mbaba hahe hawa somo, hawa dungu hawa somo. Hawata dans les grandes écoles wa somo. Mbaba hawa dungu de pas à pas kajawalashi. Njajwambia emwana mshe tena. Emwana mshe. Emwana mshe wapi hakasoma aux États-Unis bahe. Hakasoma ndongo za energy. Ndongo za energy. Ndongo za petroli. Ndongo za mwenje. Izo ndizo mwana mshe asoma. Mjoka yena wana wane. Bahema na me wane tena wo docteur. Wo docteur surtout yefanya hazi surtout en Chine. Emane wane. Donc avant ngandrenje Lukman Azali ngandrenje suala la hanguna la babalu wa Komori. Est-ce que Lukman Azali Maoudou, est-ce que kana remplacer mbaba he Maoudou? Yo question ba Komori. Est-ce que Lukman Azali sérieusement heli ze eshelo zahahe zisuwanda no heya hambabi est-ce que c'est pas est-ce que tinde avenir ya Maoudou ajuka remplacer mbaba hahe? Est-ce que mbaba hahe gasina mwezibano yabo yambokaya yabo l'opposition ya mafitsi l'opposition ya mabajani wato hanza waje harima les élections présidentielles de 2024 yabo na wapara watokiri wa haja wanzao mimi ni rengeye si 2024 ebanu wowo izo nizo Azali hamba haruma reunion izo nizo Azali hamba haruma reunion yafanywa nzuani hazambe helio uka mimi ntwanzanike empereur ntwanzanike roi izo nizo Azali hamba no ntwanzanike empereur na mjarma zevoti na mjamni shinde ba ntwanzanike empereur. Donc est-ce que katsamba empereur ba Komori, est-ce que Azali roha emana helu kumani harenge iyo sindio ya empereur yende l'empereur yende la roi de famille en famille yende la roi. Est-ce que nyinyi daula ya mabajani l'opposition ya mafitsi l'opposition ya nrabu izo nizo manzao ngamanzao Azali roha emana harenge izo nizo manzao izo zala mwabiani yewe shanga nyarama zerezo mtolo kansi mwe panu hansi mwe kansi mwe deya mwe kansi mwe rango zovadabu mwe kansi mwe John Sakaringa mondo mafanye kudeta mwe kansi mwe bandrabo wana Komori mwe kansi mwe Jafishe mwe kansi mwe Jonesa mwe kansi mwe Ritolondolani mwe kansi mwe kazamiwa ni aribalanga nyosi uka ngarjonda rasi Azali bonsi angabo tuo udungo kaza mababa ya miwani ngano rasi Azali bonsi ngarjosiha karti wa har ekamsihi ekamsihi et comme si banando considère masere jomda doje babu haja ou papa yoti l'objectif wakomori ko tonzo bababa misiru hamba wakomori ko tunda bababa wakomori walemewa mchachacha cha wakomori walemewa irani kamtona wakomori ko tunda mdungani parce que walemewa rango 2019 le même discours wakomori walemewa ni kabdo na ses commentaires ni comme dans les commentaires ils ont ambao karileme wananyi wando alo komori supra rileme wananyi ni comme le wana c'est la vérité wa komori ngwalinda au défait ngwalinda au mkai sur le terrain ngwalinda au de réaction des réactions wa komori ngwalinda au proposer des projets wa mtoshindo sa Azali na mjerika nsibazima runde yensi rite projet arbo yensi rendeleze projet izunizo wa komori walindao si des débats tellement d'avoir ma série ça ils nous sommes seuls jusqu'à maintenant donc on gagne Dieu yarma Lukman Azali batukufu un grand bravo au chef au commandant du groupement de Gazidja
Lukman Azali, un grand bravo. Un grand bravo, une grande félicitation. Na tena ni félicite, ngandriditse na nimtose tizaba. Ngandriditse na nimtose Lukman Azali. Ngono. Ngandriditse na nimtose hakadara rutena. Vraiment. Parce que ngufanya hazi. Lukman Azali ngufanya hazi njema. Banuka ni kwaye titrinu, ce n'est pas pour rien. Yabanda boka ngufanya hazi njema. Msone message na tosu kwa jana, le commandant Salahuddini, le commandant Salahuddini, le deuxième homme fort, harmonie renseignement Comore. Après, ministre de l'Intérieur, Fakhreddine Mahamoud Mradabi, on l'a dit le premier. Et deuxième mundo, harmonie renseignement, et deuxième mundo, le commandant Salahuddini. Tizama sukwa jana ka le commandant Salahuddini, heni mwaha, yetu kaza guradi ni président wa Hilaula. Na ma pose question, tu m'as na bandrabo. Na ma pose question, le commandant Salahuddini. Donc yende system yende zatofanywa Lukman Azali ngufanya hazi njema mayenzi yende manaka kaziwa kajaka kaziwa yetitiro bari uende mwana he president nono mdati taho tsone heliyo ukabala Azali ibada olade mwana hahe hamkaza gradi nono tindizo president he dawla sidela hahe president he dawla ye president he dawla sidela hahe ye president he dawla kauno mngufanya hazi njema ya humtukuza hamanza nido remarke yekado tsaka wi mwana hangu wa imanzani wangu Azali yekado tsaha na mremarke na mweneza hunra mjomba hangu mbeni mjomba hangu mbeni simduaza wa heserse simduaza sima hahe uomra ke hakabura durati wa hahe no hamwe karte sina hambe shachonga mwe karte sina hambe banu sina haba banema na yamwe ekarte Azali emana ekarte bahe le colonel Abdourazak Ramadhani, le commandant Ramadhani emana mwe ekarte le commandant Ramadhani d'avocat y a des problèmes il y a Aymani le jeune Aymani yoloya il endemana le commandant Ramadhani Azali yamwe ekarte président heda ule kadwe ekarte mruo ekawo no yafanya traizo haunomria tsofanya hazi njema yekamdumize nsu hiyo hawanso abili nono yahima babiri 2 ou 3 marango taha mwekati yode hili tsofanya le commandant Ramadhani de heli yo bakomori mtsawa na usukwa jana hunurusi ye chef wahe groupe Wagner Prigojine mono avion ya pashi avion privé yekraze hafu pale emana kaufa emana ya piège wa hafaza barindi manama Yunusa mashughuli wala Karihila Hamidu Karihila très bien manama Yunusa njomba hangu Hamidu Karihila voilà watu mwekarta Azali no ngabo shatsonga bueno donc namwesheleye Prigojine yabo yafanya rebellion contre Poutine gasina 2 mois ban contre Poutine yabelema mercenaires yahahe wahenda jusqu'en Russie. Il a une grande trahison, c'est une grande trahison. Président Russie kajajibi wahata bahe président Russie msamane berozeto ambabi et président Russie Poutine kajajibi wa swala hapiaji wa harma avion ba hakayabo na mruabili wahahe na wandu wa 8 personnes en tout cas 10 personnes wa hafarma avion yo osukwa jana Russie parce que Handra c'est une hatrahi c'est Poutine yamsiyam trahi c'est samaka sina 2 mois ka jamsa yam liquiden su hiyo hahimi Poutine hahimirangu ile system hahimirangu babiri 2 mois 3 mois taham liquide tizo zina bokai president wa Azali yekado tsahaka wi manzani wangu oyimwa nama yimwa na hangu hena mrufanya hazinje magujo mtukuza donc mwana haheze hazinje mafanyao hamtukuza hamkaza gradi junde heli Salam mwana mtukufu El Ray Ibrahim watukufu garjari mwa deuxième message en tout cas mnezi Mungu mnajalie Lukman Azali yadunge hazia hahe yadunge hazi njema fanyao yadunge hazi njema yafanyao mnezi Mungu yamnike une belle avenir pour notre pays, une belle avenir pour lui-même déjà nani nsi hatu ya servir nsi hatu insha Allah hezi baraka za Mwenyezi Mungu na mitume na malaika watukufu ngarjari mwa deuxième message zamboka
ngarinjao harma ye some ifanyiwao en Afrique du Sud ye makatiano yandi sosu kwa jana kunra leo 2 jours le 23 et le 24 Gantedo ntu njawa hineti abantu kanzani mwene senimbabi yabo aza president wa heda ule ya karoha ya jana kanzani mwene senimbabi shanja wina telecharge bano shana nzeni njembabi ukayesome yina he BRICS na mjue fasiri ya BRICS zinunsi wanza wa changer le monde wanza wa tahe une monnaie unique une monnaie ya hao wanza wafanya hata waransi ye dollar amerika wano ye BRICS yo zandi santine BRICS B yo Brazil R yo Russie I yo Lenda ye C yo Chine 4 pays yonde man kan BRIC Brésil Russie I l'Inde et c'est la Chine. En 2010, c'est le 5e pays, l'Afrique du Sud, le 5e pays. Les Antilles-Zontanobas, ils ont par le BRICS. Bon, Gabon Tizinji, Wanzo Adjouanjie. Harma Someyinu, c'est l'un des objectifs. L'objectif premier Yahandani, Harma Someyinu, des Antilles Wanzo Adjouanjie, Harma et BRICS, Wanzo Adjouanjie. Il y a un objectif Yahandani. On doit toiler les institutions. Comment les institutions comme Jia? Quelles sont les modalités et les institutions comme Jia? Les intindazi. Yomatalani le Venezuela. Yomatalani Gassina l'Iran. L'Iran, mais 85 ans, l'Iran. Yo la Syrie. Yo tsena ntinda bitsena nzo anjie. Yo ntinda bitsena. Ntinda bitsena. En tout cas, c'est à peu près 10 pays où on a harma et BRICS. Bon, il y a une pose question harma les aller le rango. Est-ce que le président Wahida ou la Azali, il y a un gendarme somme. Est-ce que Gondo premièrement il y a négocié Rijerinji harma et Chamachinu. Yo question hadan pose. Est-ce que Gardio et Sangardio Zidjou parce que c'est très important harma chamachine c'est très important harma chamachine c'est très important parce que tizamba ngwanzao wakane monnaie ya hao pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour ils ont mbao c'est pas à l'ordre du jour ngwatwalia wo helio wafanye monnaie ya hao wasilo commander wa ne dollars américains bueno yo objectif l'un des objectifs. Est-ce que Azali, président Hedaoula, premièrement, on a demandé de Karinji, Harme BRICS, Rinji. Parce qu'après le Donjia, Maoudou y monnaie, y changiwa. Yabon Garjoka ne monnaie unique, d'assine BRICS. Garjoka na monnaie, y monnaie, Garjoka d'assinao. Y monnaie. Hein? Là, ils ont dit surtout, et Russie en Zao. Même que Russie les contre les Américains. Ils ont comme si tu vois. L'objectif de Sénat, Harmoye et Someyinu, est bien des Gabo plus de 250 millions de dollars. Harmoye Banki et Banki Yahao. Yahao, une banque de développement mondial. Mondial, nouveau banque. Tu dois suite en tout cas il y a un nouveau banque de nouveau banque Yahao gabo plus de 250 millions de dollars et ma pesa yo hansi pour les nouveaux adhérents donc radio comme JR chama des pays intermédiaires des pays où on a arma émergence et quand on doit prêter ma pesa yano on doit prêter yo banque Yahao arma BRICS yo banque Yahao watu hansi ma pesa yao. Donc après question tena poser au tena batukufu est-ce que président wa henda ula ya henda osukwa jana est-ce que garjo kangarindwa ma emergence garzijwao garindwa ma emergence zwazali tso zamba mtindwazo ka 2019 huno Paris rifanya ye conférence huno Paris. Donc est-ce que so mefanywa ye président wa henda ula deuxièmement ngondo ya demander solution ya ta solution concernant aborenda arma émergence ribénéficier pas tout financièrement aborenda arma émergence yabona rijoka koli et président wa Daoula Azali Assoumani président de l'Union africaine yaboka jakanda hula bure kajaka henda
en Afrique du Sud pour rien. Bakomori nakubaliana wandu arizoze papa mboka azali angujoye tembea bure. Ce n'est pas pour rien. Ka azali de bando jabala, ce n'est pas pour rien. Nakubaliana bakomori. Gono. Troisième point, harmwe somejuka yandisi wa rangosu kwa jana. Troisième point, de climat. Yonde kinaze zeponjo ka uhadisi joka hadisi wa de climat climatique. Comme joka yensi hatu c'est une île insulaire. Mna ili yazunguziwa ni bahari yo hatwari, c'est très dangereux. Mna ili surtout mna ili mtitamadasi ngasi exposé ba koma na si exposé au climatique. Yonde mana kaheni sabajo ka some climatique yabo il faut ensi hatu reke yabo. Parce que ngasi vraiment concerné ba komori. Ngasi très concerné sur aladjilo. Yo grave, ye climat. Ntsawana na moneka esaba nyovua. Na mwene leba vulahe bambao. Na mwene harimwe mji mtukufu wa vuni. Ye miruama jiso yiho. Wano, na mwene batukufu. Na mwene miruama jitsungome esemvo isi hawe miruama jile isungomenya zenzia. Na mwene bakomori. Wano. Yo problemu. Yo nambo kaya yo pia tuta solution comment esaba juja problem climat rijoshi na rigeri comment rijo kafanya. Yomi toala kare ndamani jabala ngari render kansi rione rishie rita solution comment ikabaja événement climatique ngari tukafanya na mwene ye cyclone ya hajanga sina 3 au 4 yabo ya siha ya menya bandu ya he miji ya menya zenzia ya menya zenyumba ya menya des hôpitaux zija zimenye et après c'est quoi ngari fanyao jopia Karjenda bala pour rien, harme climat bakomori. C'est très important. Bon, c'est très important. Maudu tena, ye séisme. Ou la kartala, matalani, ou la kartala. Et kama ja problème kartala, ngarchu kafanya. Et karchu juara ngabasa rado toalia, rado prevenir. Bon. Et saba e kartale joju hayi, I joju ha, ngarchu kafanya, karjuara ngabasa rado toalia, rado étudier. Izo question tena harmwe climat. Nanambo kaya sisi vraiment harmwe mnamti mtiti wa hatu un petit pays insulaire ngasi vraiment concerné. Ukaheni sabajo ka climat ngasi obligé ke yabo rendere chie. Rendere ajouer. Wono, rendere afoirier, rendere atsahe, rendere asediwa ngasi obligé. Yonde kina l'un des points forts za l'histoire rangosu kwa jana harmwe sommet BRICS hun Afrique du Sud. Gono nani financement yona yamba banu. Donc gandre jaron so alalinu ye président wa Hedaula Azali Assoumani kagenda Afrique du Sud pour rien kagenda. Gono kagenda ukamitso do hamba uka Azali esayo ndo banu chabala. Yabongo ndiaone président Afrique du Sud. Nema président wa Hedaya président brésilien, président indien, président indien nani wa Iran. Gwa wenji bala plus de 60 pays wenda bala bakomori yabonga bonda ma président ngabonda ma représentant wa hezentizo ngabonda ma ministre wa hezentizo sha omwenga bo 60 pays wahenda Afrique du Sud rangosu kwa jana yabo azaliti zamba ka henda bami jabala henda unondo wao pia michodo zamba baada bongo de hadisi yena wo yende avantage la sondra iyo avantage kuyo ukatua Azali kajaji programme yende ya une président Afrique du Sud basi haukajaji programme ya jwa yende endi yende ya une président endi basi shabo endari matengo jalila ya bongo de raconter wandu ya sana ta ya raconter wandu wenji ya fait ya raconter pas mal de présidents hau représentants ya waraconter wa hadisi wafanya des accords wa hadisi des relations bilatérales matalani wa hadisi des accords harimo wandu alo bala iyo avantage nkuyo swafi na hana yendea na hana mizuna hamba yendea une mrumzima ba mrumzima iyo avantage nkuyo bakomori iyo avantage nkuyo no comme tu sais vraiment. Donc avant tukanza nibiremba bi harma lesu alalinu harmo president wa Hedaula mnezimgu ya masulisho malaka henda dene delegation balia mnezimgu yari ya jelie yari balia marunda na sana marunda mema yuho ya kahenda usukwa jana harma yesome BRICS kun Afrique du Sud ngamjoko la Russie kwa agenda président Russie kagenda
hayabo la communauté internationale comment dire wa mkaziza enfin wa mrengo en tout cas wa mkazo kaya kwa tuhanza il est en arrêt, voilà, en arrêt international. Arrêt international. La communauté internationale. Hegeri entre Russie et Ukraine. Yonde mena tuhenda. Bueno, yonde mena tuhenda. Donc, yeye Putin nge uhahe ngujo kadunga en vision, ngudunga zibirawo Afrique du Sud en vision. Yonde mena tuhenda. Amanao. Donc watukufu nizona hamba mnezi muna sulishe president wa hidaula da yene delegation mnezi muna wasulishe insha Allah heze baraka za mnezi Mungu ne mitu malaicha ngani biro mbabintinti haruma l'opposition bwa komore mbabintinti mbabintinti mone image mone wandu wanuka kweli wandu wanuka lingo banu hanrabo na mwishe bwa komore zenda buza ho wandu wanu na mwishe wanafiki wanu bwa komore. Écoutez-moi ça. Oyisufa mhadibana dorongo yo na muhime rangu oyisufa mhadibana dorongo na muhime rangu 2 secondes. Voilà. Oyisufa mhadibana dorongo na mwishe Yusufa mhadibana izamba uhana na muhime rangu ni heze volume na muhime rangu voilà na mwishe Yusufa mhadibana bwa komore na mwishe Rais wa Komori wagozi la mfu na mwishe batukufu wallahi karchamba betisi kuna uresa vote harumensinu hena mna wazifikiria wewe wallahi kuna uzire wallahi subhanallah nafasi ra uvayo harumazi asisi karna hube nafasi ra uvayo haruma referendum karna hube nafasi ra uvayo haruma monologue karna hube nafasi ra uvayo haruma vote za legislative karna huba zila ramba fanya karutuja zinunga ramba kakuna ufanya sinde heliyo ngarujuhone kaya rijihi uhara rimdeme masadaka na mwishe watukufu yebudukia hao boss fajali ritorea na mwishe watukufu yebirizo ya hao ritorea karisina mahana rienshi wana hatu wajawarazishia tarahimi kati leo kazi mtu ambaye hapo kabati wa mkazi wanondawe au wafano nao wao shansi na uwa nafasi wao kwa leo ni nafasi karidonjila na zibani ya voti kati Mtanzania wanzia watije watu hata wanzia wanjie ngaridonjia bas wa Komori wa Yusufa mhadibana ngasina même pas de mabano hazamba wa Komori wa Yusufa mhadibana limbujulo la heda ule mabajani wa Komori Yusufa mhadibana toi hazamba banu publiquement kaya kabana roi vote 2024 ukangara John Jiar mwemi jihatu rihimeruani dasina le jaishi dasina azali kabana heda makaritoire mwemi jihatu njanja ba mjinala ya hunu mkazi kabana jakarto hunu Garjo zio wandajo kajahunu wajoka jahunu. Salamu na mtukufu Shamsudini Musa, salamu na zondele. Salamu na mwanamsho wangu Janeti. So yi hazamba bwa Komori. Inu preuve. Ye juzi razida hamba bwa Komori. Razida hamba e porte-parole wa he l'opposition ya mafiti. Hamba no genri. Hamba junda rimaze voti 2024. Ukari kwa tina shua. Ebala janaji bwerazida. Ebala janaje bobo Yusufa mhadibana ganchido mabiani sisi do mabiani kam jiprepare na kabula majohendarma les élections baba nukabati bobira yosulusia nzima na mkebazima mkensi mtahemru mzima mumtendeze ya agenda ya shinda ni na azadi 2024 zinti do sambarangu hale bwa Komori sasa zinapasa hena mrajabuba nganzwa jaji presenti Archimedi tu esa singo jaji presenti l'ancien gouverneur mwenye baraka Sadi Swalihi ngujo ji presenti salamu na msho wangu na Sirini salamu na zundile ngamjo wana tizambo sikwajara ma video kangamjo wona SMS Dr Zile Hassani Hamadi Rijari Kazetsena Rija
ngamjo wa onandu wao ngwa jondu sosi akomori ngamjo na sentuzi jao heya wanzao jondu ajipresent ya ezinga jukamba nyo wakomori na mcho juge na mjuje wanyuwanyi ebanu kweli wanu rajukari ni katoma inensi hatu wandu jawanu watona tamba direction watona fariki hata wacho juzo wanzao bakomori nono na mjipose kesu kwa labasa bakomo mbuhe matwabasa kamtima laba bakomori kamtima gonzi kariti les années passées les années 60 70 80 bana basenga so 20e siècle na rubu hema tsedungosi litsikirido jari hadalo bakomori yazinu wakomori na mjuje wanyi enga mjukamba abaha abumajwo wandu wanu wamba kwa nenda na vote aba sasa na bangu ngwendao na bane problemu wambilo kaya na mjeri kansiri hadisi mambezo manzao shabana basa azalika katsu wanza hata na mjemtije ya sharia hanyu yabasi zibiri bakomori ezino na mananzu bakomara basabo vraiment mbuhema tsomonika kweli wandu wanu kweli ngo banu handabo o wandu wanu wananafiki shaka mjojo hemat dans 4 mois ze voting ajokandisa ngajokandisa harafunda mbokanga renda wari maze voti tukabo mtinzi twamayo wandu wakado mdungani mtinzi twamaya owazaza hatu owababa hatu wakado henda rimaze place hunu Faransa bakale juwa bakeneji bakebaridi tunakabo mtu watinza twamaya na baya toma etwama yaka na undanyi busufa mhadi bwana borazida bahi wakomori na muone na mremarko wandu wanu wakomori kongo banu handrabo ndrabo basi watulo kansi wapanga bwe hamba watukufu ngarjodo jarimo suje yinu ya helo opposition ngarjodo ija banga bongo zinji zo hamba ngabongo zinji izo habari batukufu. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive Yemanam Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daoula al-Imam Azali, Nezimgu ya mahensina moyo, Nezimgu ya mnike zetida, Nezimgu ya mnike sante, Nezimgu ya ukaye vizo yao na kakwelinga doa arma emergence. Nezimna jeleka inu vision, ijo realizeha insha Allahu, ijo realizeha insha Allahu. Nezimna jeleka ze projet sa zitanziani zendeleye insha Allahu, hezi baraka za Mwenyezi Mungu. Yarengensi atu yetenziani, yabo ya yandisa ya Tanzania ya yenjeze atarike osome rende ata osome insha Allah yabo ambangandwa ma emergency rende harma emergency emergency insha Allah hezi baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika insha Allah nguna ripone sharne madui nguna ripone sharni wandu walona zero hombi nguna ripone shari wandu walona zero hombi watwanza wone manyanya watwanza wone mru yake bien watwanza wone mru yake plus haut nezi muna poneshana wandu wao wandu watoka na moyo watodo riona watodo na azali yake mwema yatodo na azali yatodo hahajuyu watodo riona tena batu sisi watodo ronandro ngono na watoka na moyo wandu walona zero hombi wandu walona shiengo na watoka watife na watoka na moyo watodo riona ritodo kabia watodo riona kanga sambon sante watodo riona na kanga sibanu insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.